टिके एई भाई को टिके लक्ष्य करता मिटना एई भाई को टिके लक्ष्य करता मु कहबी ए भाई के विषय रे ये एबे किछि कहबिनी आमे बसी भाई नमस्कार नमस्कार भाई भाई बस 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 आस एठी भी फिस्ट हो एठी शत 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 मिछ मिछ फिस्टी करछन्ती जी हां दोस्त मेरी शान नै जाउछि ए को हाटु सुकु आनि जा चुंगुडी सुकु सत्य मैडम हाड़ा बांधे छी आज पुनी चिकन फिस्टी होउछि कोन करियो केते चिकन आनिछ कि थाली पियाज काटिछ रसुण अढेछ रसुण कोन भाई रसुण आमर आसुन चिकेन हबो हौ सुकुआ टिके रांधिरे दबु टे चुंगुडी सुकुआ रांधिरे दबु नमस्कार दर्शक बंधु आमे वर्तमान अछु सोनपुर सागरपाली रे अछु एटी समस्त 7-8 रूम आमे पूरा अछु किछि डांस कपल म्यूजिक स्टाफ आमर स्वाति मैडम आमे सेपटे आम नलिनी मैडम समस्त मिसिक अच्छु तेणु आज गोटे भोजी होपटे से आमर ये आम रूम हो समस्ते गोटे जगार 7-8 रूम है टी अलग मजा लगे अलग खुशी लगे तेरे चलते आज ब्लॉग सारा करिया माने हाथ रे 4 व्हीलर चाबी एपटे बैग माने पाखरे हाट अच्छी तेणु बर्तमान 4 व्हीलर किए चलेब आउ कौन टे भल जिनस पाइब टे हाटू आनिब देसी परिया सब भल मिलूँ फ्रेश परिया पूरा लोकल परिया डेली हाट सातटा बेलू हाट हम ना कौन आसो भल शाग टी आनिब स्वाति मैडम राति आसिले से आंकरी कर बासी परिया भल नुह डेली फ्रेश परिया भल खातु ना हाट को जीवा कथा ना कौन अच्छी फ्रेश परिया बाछी बाछी आनिब ना सकाळु सकाळु ना आपण जातु कौन टे देखिक आनबे भल भल पछरे सार चलते सार कौन आनबे टे मटन फटन चिकेन फिकेन देसी चिकेन टे सी बंधा है सी दारिंगबाड़ आसना सी दारिंगबाड़ आस मयूरभंज जी भल शाग टे फ्रेश शाग जी पोई शाग थी टे आण देखियो जदि मिल जदि हो जाओ अरे परिवा जीव फ्रेश निजे बाछिक आण भल लगे कौन आ सब बेले कौन पुरुष लोक मान जी के जाओ मार्केट रे परिया हाँ अरे क्लच धरिकी गियर पा खड़खड़ हो कौन नहीं जाऊँ कौन हाटू सुकुआ आनी जा सत्य मैडम सुकुआ सुकुआ किए सुकुआ चुंगुड़ी सुकुआ टिका दियो आम खाइबा आम खाइबा टिके चुंगुड़ी सुकुआ दियो चुंगुडी सुका देखो देखौनी सुकुआ तो भल जिनस देखेबार कौन अच्छे कौन सांगे सांगे कर पलि आसिल एडा बा ये शाग भल बैगण हाँ भल भल बैगण केतना किलो अच्छी मैडम टिके दियो सुकुआ दियो मैडम टिके सुकुआ दियो की एति परि आनला ना हां ठीक है जीरा एडा भाई भाई बैगटा हमर पाळंग नथला ना पाळंग नथला पाळंग मु कहथि कोन आनछु परिया देखिया बैगण आ कोन बीबी टमाटर धनिया पत्र आ कोन धनिया पत्र आ परिया जस्ट हाथ आरंभ होला मु तो सेया कहथि धनिया पत्र मु कहथिला कहथिला तो उपस्थिति बुद्धि रहिबा दरकार धनिया पत्रटा सबले दरकार नै के मोरुदिरा काली पुणी बाटा काली की दवा आउछि हाँ सुकुआ टिके रांधिरे दबु टे चुंगुड़ी सुकुआ रांधिरे दबु रसुण अढ़ाई रसुण कौन भाई
रसुण आमर आसुଛନ୍ତି चिकेन हम देसी एठी कौन होउची हैं अपा आनंद एठी भी फिस्ट हो एठी शत 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 मिछ मिछ फिस्टी करछंती जी हां दो प्लेट शांत नहीं नुआ वर्ष शिफ्टिंग पड़ियो आज नुआ वर्ष भोजी भाई बहुत दियोटा भल नहीं घर उठे दिबार तार क्या हां कपुल माने अछन कहले भाई फिस्ट करी मुझे करिया केतरा कपुल अछि एठी हम चार जन अछु मुसा सादा टावर तो रबर खांदे हां राजा इमो रंजन तेणु तुम सब कपुल खाइब आम सब कपुल कौन कर एटा टे विवेक बाधा देवा कथा कि नहीं चिंता करिया कथा जे सब भाई माने अच्छा फिस्ट हो तुम कहिछ मु सहित अपेक्षा करछि तुमको कौन फिस्ट हो अच्छे अच्छे हमर फिस्ट कौ दिन सीए फिस्ट होला तुम टे रांधि खाऊ आम बर्तन कौन खाइबू तुम तो आउ साडी कुआड़ आउची अरे रबार कुआड़ आइब एका मु खाइब अपा खाइबनी हौ स्कूल बाहर काठ जाली तांकर सुंदर भाव चिकेन रोषे कर चिकेन कहीं हाँ କାଲି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ହବ कल झाड़ा बांधी होती आज पुणी चिकेन फिस्ट होची कौन कर ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେହ ଏବେ केते चिकेन आनिछ कि थाली पियाज काटिछ 3 किलो आनथि उडे से कौन धरी कुआडे पळेइले जाग ना मग हम जोड़ दे सुना एही तरह केमति कोन काढी ना शीघ्र शीघ्र क्या चल रहा है शीघ्र रसुण नहीं आसे रसुण नहीं आसे बर्तमान भोजी होची रोषेई हब हौ हौ ठीक अछि रांध रांधि खाओ साइड चलছে ରୋଷିଆ ଖାଇଛ ରୋଷିଆ हैं लो मार ये कौन चामुच ना सब छोट छोट जिनस शिफ्टिंग है ଆମର ଛୋଟ ହଉ ହଉ କର କର ତ ନା ତାଙ୍କର ସିଆଡ଼େ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲାଣି ନା ତାଙ୍କର ଚିକେନ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଜି ଦେଶୀ ମଟନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଜରରେ ମାନେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛୁ ଟି ଆରେ ରାନ୍ଧେ 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 ଖାଇଦେବା ଆଉ ମୋର ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ରବିବାର ମୋର ମାନେ ଆଇଁଷ ତାର ସାଧା ତେଣୁ ଆମର କିଛି ହେଇନାହିଁ 3 କିଲୋ ହଁ ହବ ଚାରିଟା ପାଖରୁ ରୋଷେଇ ହେଲାଣି ତମର କ'ଣ ନା 12ଟା ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବା ନା ଦେଶୀ ଆରେ 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 ପିଓର ଦେଶୀ ଆଉ ସରି ଆସିଲାଣି ଆମର ପୁରା ହେଉଛି 3 କିଲୋ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହେବ ସେ ସାଙ୍ଗ 2-4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରିଦେବା ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 7-8ଟି ରୁମ୍ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରହିଛୁ ସେପଟେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆଜି ସବୁ କପୁଲ ଚିକେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସୁଛନ୍ତି ସୋନପୁର ବିଏମପୁର ରବିବାର ମିଠୁଆ ତାର ଆଇଁଷ ଖାଇନି ଆମେ ଏକା ଖାଇବା ସେ ସାଧା ତାର ଖାଇବ ସେ ସେପଟେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଭଣ୍ଡା ଭଜା ହେଉଛି ଆଗେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ରେ ଟିକେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେପଟେ ଆସିଛି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କନ୍ଧମାଳ ଆଳୁ କନ୍ଧମାଳ ଆଳୁଟା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଟାଣ ଆଳୁଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଳୁଟା ବଢ଼ିଆ ଆଳୁ ମଟନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଫିଟିଲି ନା ଫିଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯେତେ ତୁମେ ସିଝେଇ ଦିଅ ସେ ଆଳୁ ଫିଟୁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ସେମିତି ରହିଯାଉଛି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଏମପୁର ଏବେ ସିଏ ସିଏ ଆସିନାହିଁ ଟିକେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥା ନା ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଏ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଏ ଏବେ କିଛି କହିବିନି ଆମେ ବସି ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭାଇ ବସ 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 ଆସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ ବାବୁଲି ଆଉ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୁଁ କହିଲି ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚିହ୍ନିତା ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ହଁ ଏ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବିଏମପୁର ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଳକ ସିଏ ମୋତେ ଭିଡ଼େଇ ଭିଡ଼େଇ ଡାକନ୍ତି ସେ ତ ବାବୁଲି ବାବୁ ବିଏମପୁର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ପାର୍ଟି ଇଏ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଇନି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବା ଆପଣ ନା କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କର ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସବୁ ସେପଟେ ଆମର ସେପଟେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦୀପର ଖାଇବା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ମୋର ନାଟକ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲୁଣି 2ଟା 3ଟା ବାଜିଥିଲା
ବୁଝିଲୁ କି ମିଟୁନା ସିଏ ଆଉ ନା ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ସେ ନାଟକ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତମର ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ମାନେ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଆମର ନାଟକ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହବ ଭାଇଙ୍କର ନାଟକ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହବ ନାଟକ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ କାହିଁକି କଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ମାନେ ସେ ମୁଁ ଚଳିବ କହିଲି ନହେଲେ ନନାଙ୍କର ଅଛି ନା ହବ ନାହିଁ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଟ କରୁଛ ଖାଲି ମିଟିଂଟା ହେଲା ପରେ ତମ ସାଥିରେ କଥା ହବ ଯାହା ସେଦିନ ନାଟକ ହେଲା ଆମେ ପଳେଇ ଗଲୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରିଟର୍ନ କଲୁ ପୁଣି ଏଇ ସୋନପୁର ଆଉ ପାଖ କହିଲେ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ରବିବାର ଅଛି କହିଲେ ହଉ ଆସ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ସରିଲେ ଖାଇବା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ବସିକି ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 5 ଭାଇ ମୋର ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ହଁ ଭୋକ ଲାଗିବ ଆଉ ରୋଷେଇଟା ସେ ତ ଆସିଲେ ତ ଏବେ ରୋଷେଇ ତ ହେଲେ ଟିକେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଉ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ସର୍ବଶେଷରେ ଭାଇ ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମ୍ୟାନେଜର ଉଲୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଉଲୁଣ୍ଡା ତ ଆମେ ବହୁତ ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠିକି ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି କାଚକୁ ମାନେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ସର୍ବଶେଷରେ ଆସି ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଫୋନ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ପଳେଇବି ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ସେଇଟା ଯାଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାବୁଲି ବାବୁ ସବୁ ବାହାରିଲେଣି ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଏବେ ସବୁ ପଳେଇବେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେଲା ଇଏ ତ ଶଳା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଡ଼ିହେଲେ ଯେ ଭାଇ ଭିଣେଇ ମୋର ଆଉ ତେଣୁ ଯାଉ ଭାଇ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇକି ଆସିଥିଲେ ବିଏମପୁରରୁ ଇଏ ଭାଇ ତ କହିଥିଲେ ନାଟ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଆପଣ ନାଟ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏସବୁ ଏବେ ବାହାରିବେ ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଶୀତ ଦିନ ତ ଭାଇ ଆସ